Akuqinanga ngokuthi kube kuqedwe nje inkolo yamaJuda kodwa they specifically made ama-creeds aqondene nesabatha. Njengoba ngishilo ngathi ngijabulile ukuthi umfundisi uZondo ekhulume ngesabatha ngoba isabatha ukhiye wenkolo kaJehova. Ngakho-ke uma ungekho ngaphansi kwaJehova awukwazi ukuthi ukhonze isabatha ngoba immediately ukhonze isabatha kusho ukuthi ukhonza uJehova. Ngakho-ke uma uqeda inkolo yobuJuda kufanele ukuthi uqede isabatha ngokusemthethweni ngecreed. Kodwa uma uzobuza amaKrestu ukuthi anigcini ngani isabatha athi amaKrestu hayi ukuthi ngesonto kwavuka uJesu. But icreed yamaKrestu ayisho njalo. Ake ngifundele ke nansi icreed. AmaKrestu kufanele ayeke ukwenza inkolo yobuKrestu ibe ubuJuda. AmaKrestu kufanele ayeke ukwenza inkolo yobuKrestu ibe ubuJuda. Awayeke lento yokuthi angasebenzi ngesabatha kuthiwe usuku lokuphumula. Kufanele kusetshenzwe ngalo. Kusho icreed yamaKrestu and vele amaKrestu akagcini isabatha. But they are not aware ukuthi abaligcini ngani. Batshelwe bona ukuthi abaligcini isabatha ngoba ngesonto kwavuka uJesu. But that is not the point. Ukuthi kwavuka uJesu is a fronting. Is a fronting. Ukuthi amaKrestu akawugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba kube sesivumelane esishe is a fronting. Akawugcini lokhu hayi ukuthi akagcina umthetho kaNkulunkulu. Inkolo yonke yamaJuda ichithiwe ngecreed. Ukugcina isabatha kuchithiwe ngecreed. Kuthiwa amaKrestu akasebenze akangathi engamaKrestu ebuye ebe ngamaJuda. Yaqhubeka. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto iSunday. Ngamanye amazwi uJesu noBhali into eyodwa. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto. Uma utshela amaKrestu ukuthi lo Jesu lona enikhuluma ngayo kuyena uYeshua bayathukuthela. But lapha kusho njalo. Ungafika kanjani uchithe amaJuda nenkolo yawo yonke. uJesu owayeYeshua wayeyiJuda eshumayele inkolo yobuJuda namapostoli bengabaJuda bese uthi akugcine usuku lukaBhali noma likaJesu. Ngaba njengoba kuwe washiwo uJesu noJuda wamaKrestu into eyodwa uBhali. uBhali. Kodwa amaKrestu akakwazi lokho. And I think some are very shocked to learn this thing. Why? Because we are taught to read and not to reason. Lezi zinto sey'ncwadini zamaKrestu. But ama-Christians have never worried themselves to read them. That's why sithe masiqala lenkolo saba inkinga kumaNazaretha ngoba sithathe isihlabelelo samaNazaretha sathi ushembe lapha wathi ushembe lapha wathi. So lokho enikwenzayo kuphambene nokushiwo inkolo yamaNazaretha. The same thing, lenkolo lena yakhiwa ngiyasemaromeni yakhiwa amaRoma.
bayasho ukuthi inkolo yabo entsha echitha inkolo kaNkulunkulu oJehova bese kungena inkolo kaNkulunkulu oyilanga. Kunokuthi kugcinwe lemikhosi yamaJuda akugcinwe usuku lukaBhali noma uJesu okuyisonto noma ubani ozotholakala egcina lemithetho nemikhosi yamaJuda engumKrestu uzokhishwa kubuKrestu. Ngamanye amazwi, as black people silahle inkolo yamaJuda and amaJuda are black people. Sathatha inkolo yamaRoma, yamaNtaliyana, yama-whites. Kodwa amakrestu akakwazi lokho because balandela nje kumakrestu abazi ukuthi kusho ukuthini lokho. Kukhona into engathi ma ngifunda lezi zincwadi zangimangalisa. eBhayibhelini eNew Testamenteni alikho igama elikhuluma ngamaNazaretha. Igama elithi amaNazaretha livela kuphela kwizenzo 24 verse 5. Ngaphandle kwaleyo ndawo ngeke ulithola igama ethi amaNazaretha. And ngizokuchaza lokho ukuthi kungani. Kodwa into engimangalisile ukuthi uShembe wazi kanjani ukuthi kwakunebandla lamaNazaretha ngesikhathi sikaJesu. Futhi uShembe wazi kanjani ukuthi inkolo yamaNazaretha ihamba kanje, ngoba uShembe wayengafundile. Kodwa ngithema ngifunda lamaNazaretha ayekhona ngaleso sikhathi, ngathola ukuthi lamaNazaretha kaShembe asafana nalamaNazaretha ayekhona ngesikhathi kuqala ubuKrestu. Ihloko sithi ukuqeda ngamaNazaretha. Kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Hayi ukuthi uma kuthiwa isikhathi samanje kusho manje kukhulunywa ngo 300 AD. Busha amaRoma athi kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Ngikhumbula lento, ngikhumbula ukuthi thina satshelwa ingilosi ngingakazi lutho ngokuthi singamaJuda, yathi ingilosi thina siyinzalo yamaJuda. Yathi wena uyinzalo yamaJuda. Isho kimi yangidida lento, kodwa ngithe mase ngiresearcha yavela ukuthi vele amaZulu angamaJuda. Kodwa ngangeke ngikwazi ukukhuluma ngikuchaze makusho ingilosi, kodwa I had to research it. Ngithole onke amaqiniso. Ngathola onke amaqiniso ukuthi no, lento ekhulunywa ingilosi injalo, amaZulu angamaJuda. Kuthi ke lapha ke kufanele esikhathini samanje sike sibhekisise laba bahlubuki abazibiza ngokuthi ngamaNazaretha. Ngisho ubabheka nje uyabona ukuthi bangamaJuda, ayikho enye into. Abasebenzisi iTestamenti elisha kuphela, kodwa baphinde basebenzise nalelo elidala lamaJuda, and that is us. Nathi njengamaNazaretha asisebenzisi iTestamenti elisha kuphela, sibuye sisebenzise neTestamenti elidala
lapho elibizwa kuthiwa ngelamaJuda. Ngamanye amazwi amaKrestu are not supposed